मयूरवर्ण महाविहार पिन्छे बहाले 2567 बुद्ध जयन्ती लस्ता पंगु बिहिबा नुति पुनि खुनु साक्यमुनि बुद्धय प्रतिमा पलिस्था नाप बगैचा उलेज्या याबुदु उगु बुद्ध प्रतिमा व बगैचा उलेज्या पिन्छे बहाया थकाली चक्रेश्वर आजु धर्म वज्राचार्य व वडा नम्बर 7 या नाय भाजु कुल बहादुर महर्जनजु संयुक्त रूप यानादिगु ख थुकिया नीति यला महानगरपालिका व पिन्छे बहाया मनकारी व्यक्ति तेगु पाखे चन्दा संकलन जुगु ख नाप वेकपिन्त दसिपौन ललागु ख वडा नम्बर 7 या नाय भाजु कुल बहादुर महर्जनजु पिन्छे बहाया विकास व निर्माण छुन कथया ज्यानकिया नीति वडा फुगु गुहाली यागु बचाउन बियादिगु ख अथे बुद्ध जयन्ती समारोह या कजी नाय भाजु सुरेन्द्र बजाचार्यजु 2080 साल स्वाया पुनि खुनु जुइगु बुद्ध जयन्ती भव्य व सभ्य रूप न्याकिया नीति सकल महानुभाव पिन्त ग्वालिया इनाप्यानादिगु दु